Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umugaba mukuru w'ingabo za M23 General Sultani Makenga yateguje abayoboke buriya mutwe w'umwaka turimo uzarangwa n'akazi gakomeye mu gihe urugamba rwo kubohora Kongo Kinshasa rugikomeje. Makenga yabiteguje abayoboke babo kuwa gatatu mu nama abayobozi bakuru ba M23 bajyanye n'abayoboke babo mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Iyo nama yabereye mu mujyi wa Bukavu. Makenga yashimye abayoboke ba M23 muri Kivu y'Amajyepfo kubwa akazi gakomeye bamaze gukora, ariko bibutsa ko intambara maze imyaka 4 batangiye igikomeje. Ati turacyari mu ntambara, nimwitware nk'aho mukiri ku rugamba, nimwindahemuka murangwa n'ikinyabupfura kandi mwitware nk'abiteguye kwitanga, ntimukitware nk'abayobozi basigaye ikinjazo cyangwa se nk'aho cyose cyamaze kubohorwa. Jean Makenga by'umwihariko yagaragaje ko urugendo rwo kubohora Kongo Kinshasa y'iro ry'F23 ririmo rukiri rurerure kandi rukaba rusaba imbaraga nyinshi. Ati inzira cyari ndende kandi irasaba kwiyoroshya, kwiyemeza ndetse n'inshingano. Urugendo mabwira n'urugendo rusaba imbaraga nyinshi kandi izo mbaraga ari mwebwe ni twebwe n'abari hano bahisemo guhaguruka ngo bohore igihugu cyacu. Makenga yashimangiye ko buri wese abari wose agomba kumva ko kubohora igihugu cyacu n'abaturage bacu bisaba intego n'umurava. Yunzemo ko uyu mwaka ari umwaka uzarangwa n'akazi gakomeye. Ati umwaka wa 2026 uzaba umwaka w'akazi gakakaye, umwaka uzadusaba kuba abashishozi, abanyamurava no kuba umwe mu guhangana n'ibidutegereje. Umuhuzabikorwa wa M23 Kuhune Nanga nawe yasabye abayoboke babo gufata inshingano, abibutsa ko muri M23 n'abafana cyangwa se nk'amashyi bagomba kubamo. Yavuze ko buri wese agomba kwiyemeza no gukora ibyo asabwa mu rwego rwo kuzana impinduka. Ati niba turimo kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa, ntitwitware nk'ubutegetsi bwa Kinshasa, nitwitware bitandukanye, ntituri hano kubwo kwigwizaho ubukire. Muri abagaragu nimugume kuba abagaragu, abagaragu b'abanyekongo, abagaragu b'abandi, abagaragu ba Kongo nk'igihugu. Nanga kandi yabasabye kurangwa n'ubumwe kuko bemeye guhuriza hamwe amaraso yabo, kwitangira abandi no kuva mu butengamari barimo bakajya kuba ubuzima bugoye. Mabwire kandi ko Lieutenant General Firimo Yave wigeze kuba umuyobozi w'intara gatatu ya gisirikare mu ngabo za Kongo Kinshasa yakaniye imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare ibirego bye ko barigeze gukorana n'u Rwanda ashinjwa muri Nzeri muri 2022 nibwo umujenerali yatawe muri yombi nyuma yo kumutwe mu Vitora umaze kwirukana ingabo za Kongo mu bice byinshi bya teritwari ya Rucuru birimo n'umujyi wa Bunagana. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bumurega ko muri ibyo bihe yavuganaga n'abo muri leta y'u Rwanda, dore ko ngo yaratunze nimero telefone umujyanama mukuru wa Perezida Kagame mu bya gisirikare Lieutenant General James Kabarebe. Kuwa gatatu mu rukiko Lieutenant General Firimo Yave yisobanuye ko ategeze avugana n'abo muri leta y'u Rwanda, ahamya ko ubushinjacyaha busabe bugaragaza ibyo bamushinja kuvugana nabo cyangwa se ubutumwa buvuga ko bandikiranye budashobora kububona. Yavuze ko cyabayeho uko yakiriye ubutumwa bwaturutse kuri nimero atazi nyirayo bushinja ingabo za Kongo gukorana n'umutwe wa FDLR kugira ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda. Lieutenant General Yave yavuze ko wahoze ari guverineri w'Kivu y'Amajyaruguru n'ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri iyo ntara Jean Major Peter Chirimwami nawe yoherejwe ubwo butumwa mu gihe bari mu nama. Ati nabonye ubutumwa bwanditse budushinja gukorana na FDLR kugira ngo duhungabanye u Rwanda. Turangije inama na Peter Chirimwami yaje afite ubwo butumwa, ni gushinjwa gukoresha FDLR mu bikorwa bya gisirikare. Nabwiye Chirimwami kubwo twari mu nama nakiri ubutumwa muri telefone bw'umuntu ntazi. Lieutenant General Yave yatangiye kubona tariki ya 19 kuboza umwaka ushize. Icyo gihe yasabye ko yaburanishwa adafunzwe ku rukiko rurabyanga ngo kuko ibyaha ashinjwa bigikorwaho iperereza. Nkivuga ku basirikare muri Kongo Kinshasa mabwira ko amakuru aturuka muri Kongo Kinshasa avuga ko General Jean Claude Yavukabea na Pierre Bamwesize bari bamaze igihe bafunzwe bari kuba by'agateganyo. Lieutenant General Jean Claude Yavukabea wabaye umwe mu yizerwa wa Perezida Tshisekedi ku 2019 ku butegetsi yari yatoye muri Kamena umwaka ushize. Tshisekedi kiya ku butegetsi muri Mutarama 2019 yagize Lieutenant General Yavukabea umuyobozi ushinzwe igisirikare mugore w'umukuru w'igihugu, gusa bino kwina gatatu musimbuza Lieutenant General Frank Ntumba nari muri General Bayifarisi bamaze igihe bafunzwe bakekwaho ibyaha birimo gucura umugambi wo guri ku butegetsi bwa Tshisekedi. General de Brigade Pierre Bamwesize wahoze ari umuyobozi wungirije ibikorwa bya gisirikare muri teritwari ya Dungu mu ntara ya Hotiwere we yari afunzwe kuva mu mpera za Gicurasi umwaka ushize nyuma yo gutabwa muri yombi n'urwego rushinzwe iperereza muri Kongo Kinshasa. Uyu makuru avuga ko yari afunzwe azira kuba yarigeze kuba umuntu hafi cyane ya Joseph Kabila Kabange, dore ko yahoze ari umurinzi wihariye w'umunyapolitiki wahoze ari perezida wa Kongo Kinshasa. Lieutenant General Jean Claude Yavukabea na General Brigade Pierre Bamwesize nyuma yo kurekurwa by'agateganyo, amakuru yavuze ko bagomba gukomeza gufungishwa ijisho. Naho umuryango utegamiye kuri leta Urgence DRC ku bufatanye n'imiryango 20 iharanira uburenganzira bwa muntu n'imiryango 10 y'abahohotewe wagaragaje ko ugiye kuregera abayobozi ba Canada abaturage b'abakomoka muri Kongo Kinshasa barimo Lisette Kabanga na Jean Claude Bukasa kubera uruhare rwabo mu guhonyura uburenganzira bwa muntu muri Kongo. Itangazo ryashyizwe ahagaragara risobanura ko abantu bombi begereye Perezida Tshisekedi ari bayobora inama y'igihugu yo kurwanya ibyaha bikorewe kuri internet cyangwa se CNC, urwego rwashinzwe mu 2023 bivuga ko rugiye kurwanya ibyaha nk'ibi ariko rushinjwa guhinduka igikoresho cya politike. Urgence DRC bivuga ko Lisette Kabanga na Jean Claude Bukasa bagizwe mu buryo buziguye cyangwa se butaziguye, harimo no gukoresha ikoranabuhanga mu guta muri yombi binyurije n'amategeko mu bikorwa by'iyicarubozo, ishimuta, gufunga binyurije n'amategeko, guhatera abantu guhunga no gutoteza byibasira batavuga n'ubutegetsi, abanyamakuru n'abarengera uburenganzira bwa muntu. Uyu muryango washingiye ku mategeko ya Canada n'amasezerano mpuzamahanga yashyizweho umukono na Canada ategeka gukora iperereza, gukurikirana no kohereza abakekwaho ibyaha bikomeye ahakoreye ibyo byaha
iryo tangazo riti nta bwenegihugu cyangwa se ikoranabuhanga n'intera bishobora gusobanura impamvu yo kudahana iki gikorwa cy'uyu muryango ngo kigamije mbere byose kurengera abahohotewe, kugaragaza ukuri no guha agaciro ikiremwamuntu. Kuva yashingwa CNC ikomeje guteza kutavuga rumwe muri Kongo Kinshasa. Mu bantu barega harimo imiryango 10 imyirondoro y'abagize yagizwe ibanga ku mpamvu z'umutekano n'imiryango myinshi mpuzamahanga itegamiye kuri leta. Ikirego kizakirizwa Minisitiri w'Ubutabera wa Canada, inzego z'ubutabera za leta hamwe n'igipolisi cya Canada, Royal Canadian Mounted Police. Naho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagaragaje abimukira baturuka muri Kongo Kinshasa nk'abateje ikibazo cyane igihugu cye. Trump yabigarutseho mu kiganiro rw'abanyamakuru. Uyu mutegetsi avuga ko yamenye Kongo Kinshasa kubera guhagarika intambara yayo n'u Rwanda. Yagaragaje abaturage b'iki gihugu nk'abantu bagoranye ndetse bari mu babi kurusha abandi ku isi. Ati ni abantu babi cyane ku isi, baturuka muri Kongo, muri gereza. Nzi Kongo kubera narangije intambara ya Kongo n'u Rwanda. Ni itsinda rigoye cyane, baturuka muri gereza zo muri Kongo. Si ubwa mbere Perezida Trump yikoma Kongo Kinshasa n'abimukira bakomoka muri iki gihugu. Ku itariki 17 Mata umwaka ushize, ubwo Trump yakiraga Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni, yabajwe ageze kimwe ikibazo cy'abimukira batemeye n'amategeko, asubiza ko umutekano ku mupaka uhagaze neza kuva yasubira ku butegetsi. Trump yasobanuye ko ikibazo yari gikemuye muri manda ya mbere, ariko Biden arakigarura kuko abimukira batemeye n'amategeko biyongereye cyane mu gihe cy'ubutegetsi bwa Biden. Yasubiyemo ko Kongo yoherezaga muri Amerika abimukira abanyabyaha. Ati twakiriye abicanyi, abacuruzi b'ibiyobyabwenge, abafungiye ibyaha bikomeye. Murabizi hirya no hino ku isi yafungiye abantu. Nka Kongo muri Afurika abantu benshi cyane bavuye muri Kongo Kinshasa. Trump yasobanuye ko hari n'abandi bavuye mu bihugu byo mu majyepfo ya Amerika nka Venezuela. Ati bafunguye za gereza muri Venezuela. Imfungwa zose zoherejwe mu gihugu cyacu turazakira uko twari dufite ubutegetsi budashoboye bwa Biden. Muri Kanama umwaka ushize ubwo Trump yaganiraga n'umuherwe Elon Musk ku rubuga nkoranyambaga rwa X, nabwo yavuze ko leta ya Kongo yabonye gukomeza gufunga abantu bayo bihenze ihitamo kubohereza muri Amerika. Icyo gihe yavuze ati bari kuva muri Afurika muri Kongo. Hari abantu 22 baherutse kuva muri Kongo kandi n'abicanyi. Bari kubajugunya, bari kubakura muri gereza. Urabizi ko kubafunga bihenze, bari kubohereza muri Amerika. Muri Kongo Kinshasa ariko kandi kugaruka ko imitwe yitwara igisirikare y'abazarendo hamwe n'ingabo za Kongo FARDC mu mujyi wa Uvira byatumye abantu barwa mu bihumbi bahunga. Amakuru atangazwa na radio RFI ndetse yarutse gushimangirwa n'ubutegetsi woce aravuga ko bahunga cyane ari abanyamurenge cyangwa se abatutsi bo muri Kongo Kinshasa. Abandi bahise batangira guhunga n'abantu bashinzwe gukorana n'umutwe witwaje intwaro FCM23 wari umaze ukwezi kurenga warafashe umujyi wa Uvira mbere yo kuvamo burundu ku itariki ya 17 Mutarama muri uyu mwaka turimo. Benshi muri aba bantu bagiye gushaka ubuhungiro mu midugudu iherereye mu kibaya cy'uruzi rwa Ruzizi, cyane cyane mu mujyi wa Kamanyora, aho bari nta mfashanyo bari babasha kubona. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banazwi igipolisi muri Uganda cyatangaje ko cyateye muri yombi Depite Muhammad Muhanga Kivumbi wari uhagarariye akarere ka Butambara mu nteko ishinga amategeko usanzwe uri Vice Perezida w'ishyaka NUP rya cyagoranye muri Uganda, akurikiranyweho imvururu zabaye mu kwiyamamaza muri kano karere. Polisi ya Uganda yatangaje ko uyu munyapolitiki akurikiranyweho imvururu muri Butambara atawe muri yombi nyuma y'iminsi mike Perezida Museveni amushinje ku mugaragaro kuba inyuma y'ibikorwa y'isi iterabwoba. Perezida Museveni ubwo yaramaze gutsinda amatora mu ijambo yatangaje yavuze ko Kivumbi n'akandi gatsiko k'abagizi ba nabi mu batavuga n'ubutegetsi bwe batsinzwe amatora y'abadepite bagategura ibikorwa by'urugomo muri Butambara birimo kugenda batema abaturage. Perezida Museveni yavuze ko abantu bose bari muri uyu mugambi 7 muri barashwe barapfa kuko bari bagambiriye nabi ku gihugu. Perezida Museveni avuga ko Kivumbi akimara gutsindwa muri Butambara ishyaka NUP ryahise ritegura ko batsinzwe hose basiga bateje imvururu bakica abaturage. Nyuma y'ijambo rya Perezida Museveni, Kivumbi yari yamaganye ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu ahamya ko abarwanya ubutegetsi basagariwe ko nta ruhare na ruto bagize mu mvururu zabaye muri Butambara haguye abantu 7. Kugeza ubu Perezida w'ishyaka NUP bwana cyagoranye Batarias Bobi Wine aracyari hatazwi yihishe ibyo avuga ko ubutegetsi bwa Kampala bushaka kumugirira nabi. Naho General Mugisha Gregory Muntu uri mu bahatanye na Perezida Museveni mu matora agatsindwa ivuze ko atazirwa ajya gusaza imigeri mu nkiko ku majwi yabonye kuko nubwo bwose azi neza ko amajwi bayibye nta bimenyetso bifatika yakwerekana muri kiko. General Mugisha Muntu avuga ko ishyaka rye ANT nta bushobozi ryari rifite bwo kohereza indorerezi muri buri cyumba cy'itora cyabariwemo amajwi, ariko ko ari kwitegura ubutaha wenda azaba yiteguye. Uyu wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yatanze umuburo ko igihugu cyicaye hejuru y'ikirunga kizaruka isa yose kuko biri kuba abantu babirebera nubwo bacecetse bababaye. General Muntu avuga ko igihugu cyugarijwe n'ubukene n'ubushomeri mu rubyiruko kandi abona nta gahunda yo guhangana nabyo, akabona ko Uganda itari kwerekeza ahantu heza igihe abo bantu bose bazagurukana ubutegetsi bakabuvudukana. Agaseke k'amakuru mu karere gafunikire muri Kenya. Abanyamakuru bakoze jiba muri no barandika banzwe raporo y'umuryango G4S Global igaruka cyane ku mutekano urekanye ko umwaka muri Kenya nubwo ubukungu bushobora kuzazamuka igihugu kizagira ibibazo by'umutekano hari n'ibishingiye ku myigaragambyo hato na hato iziganza cyane muri uyu mwaka. Ikinyamakuru The Kinyanzi cyavuze ko umuryango wavuze ko uyu mwaka Kenya izabura n'agahaze ka politiki ahanini kubera ko hari ibibazo byajyanye abanyakinya mu mihanda umwaka ushize n'uwo
byamubanjirije bitakemuwe n'ubu ngo nta butegetsi bwa perezida William Ruto buzabicikira. Abantu bazagumya bigabiza imihanda kubera uburakari bafitiye ubutegetsi. Ubu bushakashatsi buvuga ko muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara umwaka abaturage bazagora za leta cyane bakigaragambya kubera ubukene n'ibindi bishingiye ku busumbane mu mibereho. Umuyobozi w'umuryango ugaruka kuri Kenya yikije cyane avuga ko ibibazo byajyanye urubyiruko rw'abajenizi mu mihanda umwaka ushize bitakemuwe, ubu nabwo bazigaragambya kandi bikaba bibi kurushaho uko byagenze 2024 na 2025. Icyakora ngo Kenya ishobora kubona uburumbuke mu bukungu, ariko ibingibi ngo ntibizabuza abaturage kujya mu mihanda kwigaragambya bibutse leta ko bayibwiye ibyo ikora ikabyanga. Mu mwaka utaha muri Kenya hari amatora ya perezida. Iki kigo G4S Global cyavuze ko umwuka w'amatora muri iki gihugu ukunze gushyuha ndetse ko nibura amezi 18 imbere y'amatora umuriro uba waka mu gihugu, gishimangira ko uyu mwaka muri politiki utazaba mwiza kuri Kenya kuko naho bizaba bikomeye abaturage bazajya mu myigaragambyo igihe kinini. Ibigo by'ubucuruzi muri Kenya nibura 21% nabyo ngo bizi neza ko uyu mwaka bitazacuruza kubera imyigaragambyo, ku buryo bamaze kubara ibihombo bazagira kuko uyu mwaka ngo uzaba mubi ku bucuruzi bwa Kenya. Imwe mu mpamvu abanyakenya bagaragaza bajyana umuhanda n'ubukungu butifashe neza n'ibitewe na politiki bita mbi igihugu cyabo cyakizo inaniza abacuruzi. Nubwo bwose ngo urebye kujisha ubona ko ubukungu bwa Kenya butanga icyizere uyu mwaka, ngo ikirere cya politiki cyifashe nabi cyane kizabikubita hasi byose uko byakabaye nk'uko bisanzwe bigenda mu gihe cy'amatora cyangwa se buri gihe gitoya kugira ngo igihugu cyitegure amatora.